Assalamualaikum Bülbülü. Geldim ben. Ata kandayız? Oğlum geldi, apası. Gel balam, gel. Aylanıp keteyim. Oh, geldim buyursa. Bir yıl çok oldum la. Ata, apa, жақсысыңар ба? Buyursa, bir yıl çok болған üzürü, anake. Миллион қойым жетпейді, конечно, но bir жақсы бизнес баштап, эми ушул жерде тиричилик кылып калсам болот. Эч кандай бизнес кыла албайбыз балам. Бул жакта карындашымдын бешик тою бар, аны бериш керек. Адылжан уулун үйлөндүрүп атат, ага барабыз. Эртең бүрсү күнү тиякта жакшылыктар, аларга барабыз. Алардын баары бизге келген. Келгенге барыш керек деген эме бар. Агел акчаны. Агел. Бул акчалардын баарын ошол жака жумсайбыз. Ой, каяка? Кайра Москвага барып иштейин эми. Точно миллионго жетеби бул жерде?